Kali di Keane College kala Pynbna House snem ban sawan ka college kan sedang no ban pynrung klas yaki samla puli shynrang hakatanat science bat ki professional course. Ya kan la Pynbna do principal Dr. Klur Mukhim bat uba W Khaleb ubri president ka governing body jong kali di Keane College. Kani kan diga sin ka beningkong haka history jong ka college ka bala seng na do snem shihjar kandais balai pesan bagan pynrung klas yaki shynrang. Habekran berkelat pasal kubor kini ki bor kemi kila yaitu baka governing body kala shimi kani karai daga jing temu ban pun ki weka jing puli hakani ka college kam tam ban wanra ya ka jing yaring kat kerdan lang hapleng ki kentai bat ki shynrang nagal yang kinong penyat kila ong baya ka kerteng jong ka college annum la ban weng nama kani ka school la ainam ka kerteng jong ka lok ulat barim ka jela asam bargari ka benta jong ka college ban pinne pensa ya ka kerteng jong ka namar kladan benta ban senyang syaka jing puli hakani ka college.